Karibu tena huko wa Kikuyu Daily News na ikorwo mukini twika wa subscribe niguo tunyitanire na thengio twara urimu ucio waku na kuo no reke ni ndute wira wakwa icio ti ciugo ciakwa indi ni miario miruru ya Triza agikomithia Carol Kima thutha wake kumuikia ciugo gicanjama marakara na confusion ni tuthukite ng'enda-ini thutha wa Carol Kim kwaria na gucogotha Triza hingo iria arari live mutambo-ini wake wa TikTok. Ndumiriri ya Carol igiturithia Triza oho na iroreria mutambo wa Triza with so much disrespect through rurenda rwa Carol sent Triza a message live haria Triza arahiukirwo na kumwadress live akimwira atige kumuthukiria wira amu maundu macio mangi aroria no macemanie thutha wa hema mang'ethanire namo. As we all know, Triza is still in her healing process thutha wake gutithukithio kwa muthuri wake Karangu wa Muraya akienda kwiruta moyo. Na thiini wa miario yake Triza ni umburite uria Carol Kim amuthukangirie mucii wake oho na kugiririria Karangu guspend mathaa maingi na twana twao. Triza oho ni ataririe uria Carol Kim ahuragira Karangu thimu tafote riria athii mucii kuona twana oho na kumugiririria guthii thibitari kuona his Kalasbon daughter. Na Triza kairitu kao eciriria gakomete thibitari na thutha wa mbitika nenda-ini guku nenda-ini igi mucii wa Karangu, Carol Kim ni umiririe ria mbere igoti-ini ria TikTok gutheria ritwa riake aria aririe na kuga kendari aruma Triza ona matire macemania ona matioaine. No indi riu Carol Kim muthi wa ira once again ni aratindikiririo rita o ringi kwaria ciigi Triza thutha wa ndumiriri ikuruhanitio nake kuonekana mutambo-ini wa Triza. Na Carol Kim commented on Triza live video akimuria niri agathie Dubai, when are you going to Dubai? Haria thutha wa Triza kuona ndumiriri ino she was confused na aramu address live akiuria Carol Kim to behave na atigane nake arute wira akiuga maundu macio mangi aroria they can handle them of social media. Rumiriri ya Triza nao makiumiria in large numbers gukumithia giko giki gia Carol Kim matongoretio ni Alicent Mugongo akiuga Carol wachana na Triza kabisa, huoni ana glow, unataka kujua naenda Dubai lini ndio ufanye nini? Hata teseka vile ulikuwa unataka go Triza perfect collection. Akiuga Carol Kim kwani wewe ni mchawi? Si update maisha yako, wachana na Triza. Indi riu Carol Kim ni umiritie na turu kwetukira mutambo wake official TikTok account ni atheretie ndeto ino akiuga iyo ni pseudo account na kwihoya mafans make mamuteithie ku report akiuga it is a fake account. O ringi Carol Kim agitindikwo ni pressure ya guku ng'enda-ini guteithikithia kana gutheria ritwa riake riri gikundi kinene gigitetera Triza makiria. Ani how do you expect her to know pseudo account na ameishi kutumia kabambe? Kikuyu Daily News, subscribe. Rudi wewe, tuko kazi wewe, hiyo maswali ingine enda ulizie hiyo side ingine. Hapa tuko job, hapa tunauza mashamba. Tunauza maproti hapa. Hiyo maswali usilete hapa tafadhali ama nikublock.